fufa nese okarulo ilukumniare kedito mona kanyare abu itega munyetena Angor kwape ipone diope loda kionet Atalantan kamejasi idwelui pesu Teso kwape region nesida itolomunti Olila Women's Football Club kwape diope kotoma okilabun lu Angor luda langete amunyete na Kas Women's Super League etutuoron Olila Women's FC Roni L2 ngesi ikeorit ebe ekapakina kes ay telekar amunyete ngin yes los kina nyunu be biabe jarra peso na nyunu be ko rasi fit na to pakte jemo do da jasi ite kidibe bono bane bune timu jabura Abolia ido da jasi lenga sa ko sa peso tuptos ke deponele be pona jare timu je anu sanyi bi nenga sa e jemo Marion Amangat, a captain na Olila Women's Football Club, nesi tije na tebe, kapakina kesi ay telekar Aboliangin. Tunga kere kapakina, lemdosi kesi tawon, jen bibet se telekar. Eli pakane jasi tunga lokinga, rasi nomesi kosi fans le minasi so noi, da munongo beri kosi si minasi so sikunyuntunga kere, le minasi kalma me minaso lela. Ikti mundu ekitikitalu Angor kote so, olomuntos o districtal papenat Amuria, Katakwi, Kumi, Bukedia, Serere, Kapelebiong, Kalaki, Soroti City, Keda Palisa, Kes Etegasi Akapanakin Aboliak, Kanu Aboliasio Naka Women's Super League, Keda Fufa Elite League, Nuda Ponto Koingarin, Gabriel Esiku Kanuka TV East, Koibuga Soroti.